Thatha le thuba ngibingelele nonke egameni lenkosi uJesu. Now into thina njengabazalwane-ke ehlezi isihlula noma ehlezi sifuna ukuthi si-achieve u-understand icebo kaNkulunkulu, but if usomzalwane you understand ukuthi there is absolutely no way unga-understanda ngayicebo kaNkulunkulu. Now because uNkulunkulu unendlela ehlukile yokucabanga, it's supposed ukuthi ibe kanjalo futhi ukuthi uNkulunkulu abe nendlela ehlukile yokucabanga, because mina indlela yami yokucabanga ukuthi if kulethwe something phambi kwami nganika i-information ethize, nganika nayo into eyenzekile, ngisangaphuma ngihambe ngiyolo ngakusasa, ngisangaphuma ngiqeda ukuthola information ngihambe ngiyolo. But akufani uNkulunkulu, because uNkulunkulu uyayibona yonke into, uyayazi yonke into. uNkulunkulu uzothola nithuba lokuthi aphuma ahamba yolwa ebese yazi vele. So iyona ke lento ewumehluko phakathi komuntu noNkulunkulu, nokuthi-ke one major thing, icebo lomuntu alifani necebo likaNkulunkulu. But also khona okunye, icebo lomuntu liyafana necebo likaSathane. Na omunye umuntu uzoyibuza indaba esingakholwa uSathane, why sikholwa uNkulunkulu onecebo elingafani nelethu. Now ishone emuva kancane kuchazele something. Icebo likaNkulunkulu alifani necebo lethu, because you forget ukuthi uNkulunkulu has beheld everything. For instance, let me use i-example njengempilo. Impilo icebo lakho ukuthi you want to live kusasa, ufuna ukufa kusasa, ufuna ukushayiswa imoto kusasa, ufuna ukuphila njalo, you want to be alive la emhlabeni. That is icebo lakho. Shothi if icebo lakho ngithelifana necebo kaSathane, icebo kaSathane nakhona impilo. Wena icebo lomuntu impilo, icebo likaSathane impilo. But when ungazoyibuka ukuthi wena if icebo lomuntu kuyimpilo necebo kaSathane liyimpilo, then why unge-align noSathane? Kanti icebo lomuntu impilo, shothi you want to chase life. Icebo kaSathane impilo, he wants to chase your life. Shokuthi into eniyifuna noSathane iyafana impilo yakho, nobabili noSathane nijaha impilo yakho. But ngithe icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alifani, right? So uNkulunkulu ukusho ukuthini? uNkulunkulu icebo impilo iqhamuka kuye. Do you think uNkulunkulu would want impilo eqhamuka kuye, icebo lakhe impilo? But uNkulunkulu uyabonakala ezemhlabeni ezonqoba ukufa. Yena asho ukuthi ubhizi ujaha ukufa yena. Angani ngathi ngizwakale into engishoyo. Umuntu uyaphila. uNkulunkulu kwelakhe icebo ufuna ukuthi umuntu no angisho lokufa lokuthi uzofuna ukuphila kusasa ungashayiswa imoto. uNkulunkulu akasanenkinga nalokho. uNkulunkulu akanankinga nokushayiswa imoto kwakho, but into enenkinga nayo ufuna uvuke wena. So what he does uNkulunkulu kwelakhe icebo ujaha ukufa ukuthi anqobe ukufa. Mangabe sekunqobile ukufa ngeyakhe indodana ephilayo, unayo impilo kuyena. Ekalakhe icebo esangayiremove yonke into efuna nomuntu, but uNkulunkulu ujaha ukufa khona ezonqoba ukufa. Mase kunqobile ukufa, umuntu ophilayo uyakwazi ukuthi adedeleke ukuthi aphile. uNkulunkulu wenza thina njengabantu into esifunayo in the day of judgment ukuthi singabonakala amahlazo ethu. uNkulunkulu kwelakhe icebo usenzani-ke? Thina silifuna ihlazo, but uNkulunkulu kwelakhe icebo uyahamba uyolanda lela hlazo leliyami. Uyabonakala uJesu Kristu elenge siphambano nenqunu. Ngamanye amazwi you have to understand ukuthi icebo lethu necebo kaNkulunkulu alisoze lafana. But ngifuna mina njengomzalwane manje understand that this is a good thing. I-atheism laba bangakholwa lutho bamkholwa uNkulunkulu, that's the only problem abanayo noNkulunkulu, ukuthi icebo lakhe necebo lethu alifani. Because abantu they want to continue benze izono, they want to sin. Abantu bafuna ukuphuma be-out there beyowenza izono. And the thing is, i-obstacle abanayo ukuthi khona ikholwa ezothi khona ukukholwa, lungisa indlela yakho, zingcwelise khona uNkulunkulu azokungcwelisa. Abayifuni leyo nto labantu abangakholwa. Yazi ngobani? Aba-understandanga icebo kaNkulunkulu. Namhlanje ngifuna ukuthi noma ngabe ungakholwa u-understand ukuthi icebo kaNkulunkulu mayelana nani. Let me use ama-examples abhedayo. The worst examples angasetshenziswa futhi abantu, they run away from ukwasebenzisa. But let me use uJobe as an example yecebo kaNkulunkulu. uJobe kubani-ke? uJobe-ke is indoda engafaniswa na yonke indoda ekaphila emhlabeni. Lo muntu yonke into ayenza iqondile, ayikho into ayenza yegwegwa, yayiqondile. Wanganankinga ukuthi yena ubhekene nasiphi isigameko, but yena noNkulunkulu bayohlezi be-right. In fact thina sonke sikholwayo into esifuna ukuyenza njalo noma sona noma singekho msulwa, sifuna ukwenza le nkonzo ayenziwa uJobe yokuthi noma ngabe sithini isigameko angasoze asuke ekwenzeni intando kaNkulunkulu, noma angajiki uNkulunkulu amthuke.
And uJobe waphila kwisikhathi esihlukile noma isikhathi esidala in the Old Testament. But akufani okwakhe because kufana nokwethu. Isikhathi esiphila kusona njengamanje, esisondela kusona njengamanje insuku zokugcina, where you will be asked by ama-principalities asemhlabeni ukuthi uyidedele wena ekutheni ube yi-servant kaSathane, where i-atheism isipromote abantu laba bangakholwa, where bona sebe-promoted manje ukuthi bona bavele nakwi-social media bephusha ukuthi bona sithi bengakholwa wena fanele u-understand ukuthi thina esikholwayo si-stupid kangakanani ngokuthi sikholwa. So you never see me ngikushumayeza ukungibona kwakho ithi inhlanhla ukuthi manje uyangibona. Khona abantu abaningi abangasoze bangibona, abayofa bengakaze bangibona, but base ngifike la ngizokhuluma ukuthi uJesu Kristu ayikho into ayenza, noma kukhona i-evidence ekukhombisayo ukuthi khona izinto ayizenza, ngithi mina uJesu Kristu akasa-existile. Ukuthi leyo nto leyo singakhuluma different story, I could be showing up ephambi ngobuso babantu abaningi, but the fact that I'm showing up only phambi ngobuso bomuntu ongilalele njengamanje is the major thing engikhuluma ngayo njengamanje. uJobe ke was faced with i-challenge ke engizothi mina ke if ungayibheka wena since kwakuyisikhathi sakudala and lo muntu wayebhekene ne-challenge yokuthi uSathane wayemelene naye, which is something thina esikwazi ukurelate nayo noJobe ukuthi in these days in generation yethu uSathane umelene nathi. Ngifuna ngizwe kahle, uSathane into ayefuna kuJobe was umphefumulo wakhe. Now i-advice eyaqhamuka ezulwini kuSathane kwakuyi-commandment, but ngiyakhohlwa abanye abantu abaningi they confuse leyo nto with i-commandment. They say ukuthi uNkulunkulu commanded uSathane ukuthi angenzi lutho kubani, angenzi lutho kuJobe, but that's not the story. That was a warning. You have to understand the difference between a commandment and a warning. uSathane is rebellious. Shukuthi yonke into ene-commandment eqhamuka kuNkulunkulu akayilandeli. Yonke into uNkulunkulu ayishoyo kuyena eyomyalelo akayenzi. That's the first thing ofanele understand. So uNkulunkulu mangabethi ungawuthinta umphefumulo kaJobe, you think ukuthi ukuthi uSathane can command. uNkulunkulu kade uyi-agent kaSathane. No. That is ingelosi yaye kuba ingelosi kudala kabi. So that leya ngelosi ayilandela ama-commandments. So i-commandment mayifika kuleya ngelosi iyi-warning ngamanye amazwi. I-commandment mayifika kuthina njengabantu, it is only here ukuthi isilungise noma isihambise in a right path. But mayifika i-commandment kuSathane iyi-threat kuyena. Okay, uNkulunkulu uthenga kwenza ukuthi shukuthi ukhona into azoyenza kumina mabe ngikwenzile thina. Mina ngiyakwazi ukuthi namhlanje ngimzonda umakhelwane, but I'm commanded ukuthi ngithande umakhelwane wami njengoba ngiyithanda mina. uSathane akakwazi ukwenza lokho. uNkulunkulu mayethi akwazi ukwenza ukuthi akakwazi ukwenza. So uSathane ke since uSathane ucathi uphila ngani yini esamenza uSathane, uneyindlela zakhe zokwenza izinto. Like let me say ukuthi uSathane what if ufuna ucaptureisha umuntu, uSathane ke awazi ukuthi uJesu Kristu wasifela esiphambanweni. uSathane akanalo igunya analo kumuntu, but uSathane why esasebenzisa abantu. uSathane uyakwazi ukuthi asebenzise umuntu ukuthi enze into engenziwa uSathane. uSathane uya-recruiter, uyakhayarisha, uyaqasha, umqashi, uyiboss yobubi bonke obenziwayo. So mangabe uSathane ke then esebenzisa ke lento mangabe uSathane ke esebenzisa these days, uSathane mangabe etsheliwe comment ukuthi angamthinti uJobe, ukuthi ungamthinti umphefumulo kaJobe, ungakuthinta konke, ungabulala yonke into around umuzi wakhe, but umphefumulo wakhe awunayo i-right kuyona. Sho ukuthi uSathane ke utshela ukuthi akakwazi ukumbulala uJobe ngamanye amazwi. Sho ukuthi uSathane engamlinga noma engamfika kuphi uJobe, but akakwazi ukumbulala. But unalo igunya lokuthi abulale konke eseceleni kwakhe, unalo imvunya yokuthi alimaze ukuthi eseceleni kwakhe, but yena akakwazi ukumthinta. Now uSathane wangaqonda ngqo uJobe amtshele lokho ukuthi ngilalela ndoda, ngizothinta yonke into eseduze wakho, but wena ngikwazi ukuthinta, but akamtshelanga lokho. uSathane wenza yonke into ezokhombisa uJobe ukuthi u-in danger. Wenza konke yonke into, but yini ayifuna uSathane? Wayifuna lento le ekuthiwa angayifuni, akuthiwa angayithinti. Wayifuna umphefumulo kaJobe. Yini uSathane into ayifunayo ngale generation esiphila kuyona? Ufuna that one little thing akuthiwa akanalo igunya phekwalo. Yebo uJesu Kristu anqoba lapha esiphambanweni, wanqoba imphefumulo yethu. Sho uSathane akanalo igunya over imphefumulo yethu. Kanti yini into yokuqala uSathane ayifunayo mayifika kumuntu? Ufuna umphefumulo wakhe, ayikho into futhi ayifunayo.
But uzothatha nempumulo wakho kuwena usathane ngafike kuwena kukhombe ngenkemba because kubuya kwenza lokho ungabuya kwenza on a daily. But uyazi ukuthi ngisho umuntu oyedwa nje angamthinta. Ngisho umuntu oyedwa angamthinta ngeke afike to a moment la khona eyokwazi khona ukumthinta lowo muntu loyo. Ngeke afike even to that moment. Uyothi nje ewe esatry afike uNkulunkulu because uNkulunkulu wamnika le nto engiyibiza ngokuthi threat nje eyambekela yona kamnandi. By the greatest mafia in existence. That was a joke, by the way. So if uke unga-understanda ke ukuthi esebekiwe ke kuleli igunya ke leli ke usathane lokuthi unayo engenza noma yini kujoba ayithandayo ngaphandle kokuthi ambulale. Into yokuqala ufuna ukuyenza ukuthi le ndoda le ufuna ukuthi ithuka uNkulunkulu. Yini lento ayijahe kangaka le yokuthuka uNkulunkulu ukuthi ayijahe nje iyona specifically ukuthi ngifuna ukuthi lo muntu athuka uNkulunkulu. Isizathu sokuthi usathane ajahe ukuthi uJob athuka uNkulunkulu. Isizathu esisodwa ekuyisona sodwa esingamenza ukuthi ajahe ukuthi athuka uJob. Ukuthi uJob athuka uNkulunkulu. Ukuthi ufuna ukumkhipha kule ndawo abekiwe kuyo. Because khona indawo abekiwe kuyo uJob. Leyo ndawo ngibizwa nge-favored space. Ubeke kwi-favor kaNkulunkulu. uNkulunkulu wazi ukuthi abuke uJob athi akekho komunye emhlabeni onjengaye. If uNkulunkulu ekwazi ukusho lawo mazwi lawo, if uNkulunkulu ekwazi ukuthi aphimise lawo mazwi lawo, usathana leyo nto leyo yodwa akayifuni. Number 1, Sathane was ingelosi yayisezulwini ekayingekho enye ingelosi engafaniswa nayo. Therefore, usathane when it comes to uniqueness noNkulunkulu uyazi ukuthi ubaleke kanjani uJob eNkulunkulu. Ufuna ukumsusa ke eNkulunkulu. Ufuna umsusa ngani eNkulunkulu ngokuthi amthuka uNkulunkulu. Uyazakala umkakhe ngelinye ilanga umkakhe ukhipha amazwi. Lamazwi akhipha umkakhe uJob awaqhamuki aba revealed as amazwi kaSathane basically. Shuthi uJob shuthi uSathane wayinika igunya lokuthi asebenzise yonke into around uJob as an instrument yokuthi afike kuJob because umkakhe uJob shuthi umuntu othanda uJob uyazohala ilanga athi thuka uNkulunkulu ufe. Angimazi mina unkosikazi womuntu ongafuna ukuthi umuntu afe. But unkosikazi kwaJob ufuna uthi akathuka uNkulunkulu afe. So you understand ukuthi uSathane wayisebenzisa everything angayisebenzisa as an instrument ukuthi afike kuJob. It's such a way ukuthi uSathane ukuthi yonke into eyenzeka kuJob umkakhe wayibona iconvincing ukuthi lento lena it's better ukuthi afe. Uthi thuka uNkulunkulu ufe. But lokho ukuthi thuka uNkulunkulu ufe qaphela ukuthi uSathane watshela ukuthi akanayo imvume yokuthi afike umphefumulo wakhe. Yini kwi-language in the household kaJob ibalekile into thuka uNkulunkulu mase wenza njani uyafa. So kwi-household kaJob kuthiwa thuka uNkulunkulu ufe. Usathane why ejaha le nto ekuthiwa ngayijaha? Why futhi kungaphuma emlomeni waSathane ukuthi thuka uNkulunkulu ufe? Lalela ke. Do you understand ukuthi yonke into is being used towards uJob? Now iyona ke lento ekhuluma ngayo ukuthi intando kaNkulunkulu ayifani. Uyibuza ukuthi ubani owanika uSathane igunya lokuthi afike kuJob? Ubani all knowing owanika uSathane igunya lokuthi afike kuJob? Uyedwa uNkulunkulu. Kwelakhe icebo uNkulunkulu wayifuna into eyodwa. Wayifuna ukuthi uJob go through the hardest test. I-test enkulu na wonke ama-test emhlabeni. Go through i-test ezomenza ukuthi question ishi life yakhe. But uJob akazange ngisho langelodwa ilanga ajikela uNkulunkulu. Akazange ngisho lodwa ilanga. But uJob uyabonakala ekhothama. uJob uyabonakala ehlwitha ingubo. Meaning ukuthi lento is not ukuthi painless. Meaning ukuthi uJob could curse everything. But khona uGodwa angakukesi. Khona yedwa angamkesi kwakuNkulunkulu. Wayekwenza konke emhlabeni angakwenza ukuthi akhombise ukuthi unqape kanjani le situation akuyona. But akazange anqaphele uNkulunkulu. Wayekhombisa ukuthi ibhlungu leyo nto because uJob is a human. uJob uJesu uyakwazi ulenga esiphambanweni. But uJob akakwazi. uJob umuntu. uJob akayena uNkulunkulu. But uJob uyabonakala uJob
ekwenza konke angakwenza ukuguquza ukukhala nengane ekhombisa this is painful but akamthuka uNkulunkulu. Lokho kwenziwa yini? Icebo kaNkulunkulu. Sho ukuthi icebo kaNkulunkulu ke yini ke kusanele ke namhlanje? Akulona icebo laJob ukuthi aguqe phansi akhale. Akulona icebo likaJobe ukuthi alonto unjani ukuthi ahambe through inhlungu. Akulona icebo likaJobe ukuthi ago through this hard test uNkulunkulu alethe kuyena. Actually icebo likaJobe is the exact opposite. uJobe njengoba ebona zonke lezi zinto zenzeka kuyena, icebo lakhe uJobe ukuthi zonke lezi zinto zenzeka kuyena zingenzeki. Kwenzeke the opposite. Icebo likaJobe iyodwa icebo lakhe ayenalo uJobe ukuthi yonke into ayenza kuyena ingenzeki. But uNkulunkulu kwelakhe icebo yini ukuthi zonke lezi zinto zenzeke kuJobe. Mase kuba khona ke i-sample space ekhona phakathi esho ukuthi noma icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu lingafani, yini ke efanayo, yini ufuzo phakathi kwecebo lomuntu necebo kaNkulunkulu. There is a space where thina noNkulunkulu ekutheni ukuthi thina kwelethe icebo sifuna ukuphila inkunaphakade, kwela uNkulunkulu icebo ufuna ukufela izono. There is a space la khona uNkulunkulu khona engisibiza nge-outcome mina basically, ukuthi yini eyomzuzo etholakala out of ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusifela thina nokuthi thina sifuna ukuphila inkunaphakade. Yini outcome yalokho? I-outcome yalokho ukuthi uJesu Kristu avuke ekufeni. Do you understand ukuthi uJesu Kristu mayivuka ekufeni kuyakhombisa ukuthi uNkulunkulu unamandla kangakanani? Do you understand ukuthi noma ngabe icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu likhombisa ukuthi khona ispace la khona uzoba khona obukeke favored nongekho favored, la khona kuba khona okhalayo nojabulayo. uNkulunkulu uyakwazi ukujabula mangabe ebuka uJobe eguqa phansi ethi engamthuki yena, because ngethemba uJobe eguqa phansi ekhala esho ethi wazala yedwa sinsama wakhe. Do you understand ukuthi mawufunda the first book of uJohn, uNkulunkulu would say ukuthi ekuqaleni komhlaba ulizwe kaNkulunkulu, and ukuthi uNkulunkulu umunye, there is one God. uNkulunkulu umunye. uJobe eguqeni phansi ekushoni lokho. Do you understand ukuthi khona i-relation phakathi komuntu noNkulunkulu ekukhombisa ukuthi umuntu udale ngomfanekiso womuntu, ukuthi uNkulunkulu udale ukuthi umuntu udale ngomfanekiso kaNkulunkulu. Do you understand the situation there? Because the time eguqa phansi ekhala esho lawo mazwi lawo, this is umuntu upright, this is umuntu owenza kahle, proving ukuthi umuntu owenza kahle nomuntu ohamba kahle ukuthi usemfanekisweni kaNkulunkulu. If kwakuwena kwa situation yaJobe wazomthuka uNkulunkulu njalo mangathola ithuba. Do you understand ukuthi njengoba uJobe enza kahle, enza icebo kaNkulunkulu ukuthi in that position ukwazi ukuthi asho into engashiwo uNkulunkulu kuphela ezweni lakhe ethi yena munye, khombisa ukuthi relation, that is outcome ke. That is into engaphandle kwecebo komuntu noma icebo kaNkulunkulu. Ngithe icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alifani. Here is i-outcome ukuthi icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu ngafani. uJesu Kristu ngoba yena waye umuntu uyabonakala ngelinye ilanga eseyofa lapha ukuthi uyahamba uyokhuleka, ukhuleka into eyodwa ukuthi enze icebo kaNkulunkulu. Shothi uJesu Kristu wayibona ukuthi umzimba uyaprove ukuthi icebo kaNkulunkulu nomzimba wami align. But I have to go ngiyamkhuleka wena. Shothi I have to go in the spirit. I have to go get in the spirit ngiyocela ukuthi kube khona i-alignment between umzimba lo ongekulandela icebo kaNkulunkulu ngoba ungafuni ukulimala noNkulunkulu ozoba necebo afuna lifeziwe. Shothi icebo laNkulunkulu uJesu Kristu waseqonda ukuthi icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alifani. But since uJesu Kristu icebo lakhe kwakuthi ahlanganise umuntu noNkulunkulu, this is the outcome. uJesu Kristu was the outcome ukuthi umuntu noNkulunkulu kumele bahlangane. So umuntu wenze njani? Uthola impilo ephakade. uNkulunkulu uhamba uyoba kuyihlazo lokufa esiphambanweni. But uJesu Kristu mangabe yena was the outcome yalokho, yecebo lomuntu necebo likaNkulunkulu. Ngifuna into izwakale iyenze more sense. Angazi ngabeka ngamapha amazwi. So if then you read the Bible, you find out ukuthi
ngithi ngeke ngasho before ngathi icebo lomuntu nicebo lesathane yafana. Usathane wena ufuna impilo, usathane ufuna impilo, but qaphela ufuna impilo yakho, okay? Wena ufuna ukwenza izono wena, you know one ukulandela iBhayibheli ukwenza yonke into eshiwo eseBhayibhelini. Do you think usathane ufuna the opposite? No, usathane ufuna isono, but qaphela ufuna isono ngami ngawe. Hey. But uNkulunkulu wants the opposite. uNkulunkulu ufuna wena ulandele the commandment. Le wena ongafuna ukuyilandela, le ongavumi ukuthi ulandele nasemzimbeni, okuthi hayi siyakholwa bazalwane, kufanele senze lokho kushiwo izwi lenkosi, kufanele. Ngamanye amazwi asikwenzi lokho kusezwi lenkosi. Icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alifani. Uyakwazi ukuthi usathane afune into esifunayo, but qaphela uyifuna kuthina. Ucathi usathane uzothatha impiko zakhe lezi angazi ukuthi wayilahlaphi athi yena uyona. No, udinga umuntu ukuthi one. Usathane udinga impilo yomuntu. Ukufa kwakho wena kuyamjabulisa. Mahambe nisemngcwabeni nikhala, that is his happy hour. If nina se police station noma nisenkantolo nikhala, your family member has been arrested, Satan is celebrating, because into enifunayo nento enifuna noSathane iyafana, but qaphela i-outcome ayifani. Ngeke ngakhuluma ukuthi icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alifani, but khona ispace la khona esikwazi ukuletha noNkulunkulu khona, ilesi space se-outcome. Umuntu akakuthanda ukuthi ayisihogweni, yes, but yonke into umuntu ayithandayo imisa esihogweni. uNkulunkulu akathandi ukuthi asiphoqe ukuthi siye ezulwini noma siyesihogweni. Akafuna ukuthi ukudecide, ufuna ube ne-free will. You understand ukuthi icebo kaNkulunkulu icebo lomuntu alifani kanjani? Wena you think ukuthi uNkulunkulu ufuna singene ezulwini sonke, okay, uNkulunkulu usibekele i-commandment not ukuthi asiphoqe ukuthi singene ezulwini, ukuthi asitshele ukuthi okay mina uNkulunkulu i-outcome yokuthi wenze zonke lezi zinto lezi it's either kubeka ezulwini noma kubeka esihogweni. I-outcome leyo. Ngamanye amazwi mina ngizokunika mina i-free will yakho, wena yenza noma yini ufuna ukuyenza, but yazi ukuthi kulezi zinto zonke ozozenza khona izinto ezizongenisa esihogweni, khona izinto ezizongenisa ezulwini. Icebo lami ukuthi wena njengomuntu ube umfanekiso wami, ube ne-free will. Ngamanye amazwi cebo kaNkulunkulu, cebo lomuntu akafuni ukuthi enze izinto ezimisa ezulwini kodwa ufuna ukuya ezulwini. Ithini outcome yalokho? If wenza yonke into esezulwini lenkosi, uyayithola ususendaweni engcwele, kwiJerusalem elisha nezulu elisha, uyayithola usule ndawo by surprise. Hawu, sengisezulwini njalo? Yeah, ususezulwini. Wenze yonke into uNkulunkulu ayicela ukuthi uyenze. Mainly ukholwe ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. That was the main reason ule ndawo le okuyona njengamanje. Ngise hawu ngise yawu la. Sila manje eparadise lika Baba. We are here. Ufike kanjani? No, ufike ukuthi ulandele icebo. I-outcome ithini ukuthi la. But i-outcome yethu neyaSathane ayifani. Because thina sayifuna lezi zinto lezi ezisiyisa esihogweni. But i-outcome ayifani because i-outcome ukuthi usesihogweni. But kuSathane efuna lento oyifunayo nawe, efuna wena wone, uyajabula mase sihogweni wena ungajabuli. I-outcome ay-align. I-outcome yethu ne-outcome kaSathane has no alignment. Ayihlangani. Into esitholayo ayimatch. Shuthi uSathane uyakwazi ukufuna into efuna umuntu kodwa into umuntu ayitholayo ayifani. Do you get it now? So uJob uyakwazi ukukhotha amaphansi athi wazalwa waphuma enqunu ezalo, ehamba wazalwa naked. Uyakwazi kusho njalo uJob. I-outcome yalokho ukuthi akazange amthunga uNkulunkulu. That is outcome yena noNkulunkulu aba happy nangayo. Hey. So noma ngabe into uJob ayifunayo, uJob ngeke akafuna ukuzwa lezi inhlungu ayizwazi, ibhlungu lezi inhlungu lezi ayizwayo, akayi-enjoy. But i-outcome ukuthi yena noNkulunkulu they get exactly the same outcome. Ayikho disalignment kwi-outcome.
But if it was usathane senifune kanye izinto enifunayo nikuyicebe elilodwa noma nikuyiqhinga elilodwa nikuyi-trick eyodwa nikuyi-trickery eyodwa senihambe naye nenza zonke naphuza utshwala nahamba nenza konke lokhu i-outcome eniyitholayo ninosathane ayifani yena i-outcome iyamjabulisa wena isoze yakujabulisa. Let me use another example. Nangu Abraham ke unikiwe yena ngcono lesikhuluma ngomzalwane obe favored uJob ukuthi was the favored one. Ake sibone lo owanikwa ifavor yena ukuthi uzothola iblessing ezothi yena uzoba nenzalo engazi ukuthi ihlabathi nje uzoba nabantwana uzo-honor i-generation uzoba kahle uzo-honor i-copyright ye-generation of people nanamhlanje abasakhona. Yeah, you see all the Jewish people obabonayo lapha, those are descended from one being, Abraham. Kanjani sanele? Yeah, serious. Abraham was the one owahela irresponsibility yokuthi uzoba nelo. But kufika naye njengoJob kufika i-test yakhe ithini? Ithi akahambe yobulala uIsaac. Qaphela izinto engisho. Le test ifika kuphi ngathi test iqhamuka kuSathane ke le. Ethi akabulala ingane yakhe uIsaac ingane yaAbraham. Le test ithi akabulale uAbraham. So you think ukuthi ke ngeke it's akabulala Abraham. Those two things ngathi iqhamuka hey ungayenzi mistake. Qhama uNkulunkulu lo cebo lelo. Kanjani manje? Icebo kaNkulunkulu lithi akahambe uAbraham. Ngifuna ukuchazela icebo kaNkulunkulu ukuthi indlela ongasoze understand ngayo because umqondo kaNkulunkulu awufani nomqondo wami, awufani nomqondo womuntu. Icebo lami necebo kaNkulunkulu alifani. Icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alifani. I'm telling you into about to call lokho esikholwayo. So ke Abraham ke uyabizwa ukuthi ahambe eyobulala uIsaac entabeni. Izilo nkosi liyakhuluma ukuthi there was a build up, there's an entire thing ebhaliwe, there's an entire chapter ekhulumayo about eqaleni kohambo lwakhe nje ukuyobulala uIsaac. Uthi baba nohambo, there was a moment uIsaac wayetshela wayazi ukuthi okay ngiyowenza ukuthi mina wayetshela ukuthi kuyokhishwa imvu thizeni mhlawumbe, but uyabona ukuthi ayikho phakathi kwabo. There's nothing phakathi kwabo basically. Kodwa uthi hayi asihambeni sekhona sentabeni. Le ntaba le eyagcina ibizwa ukuthi uNkulunkulu uyabonelele entabeni. No, let me not I sengikhohliwe ukuthi sini they are saying there. I'm bad mama siqhama to quoting. Entabeni yaJehova kuyabonelela. I think ngisho kahle. So there is le ntaba ke leyana kumele bahambe bekuyona, and uAbraham was required ukuthi abulale indodana yakhe. Lithini ke izlenkosi ke likhuluma ukuthi bahambe base befikile khona, then to the point la khona sefikile inkemba yaphakanyiswa ukuthi izobulala uIsaac. A painful moment to teach you about icebo likaNkulunkulu. Now umbuzo ukuthi uIsaac wabulawa yini? No. Khona ingilosi yangenelela yasho ukuthi no, sengikubona inhliziyo yakho. That moment iyasikhombisa icebo kaNkulunkulu kanjani ke? Ilento isikhombisa ukuthi icebo kaNkulunkulu li-complex kanganani. uNkulunkulu kwelakhe icebo ubiza umuntu ukuthi abulale yakhe indodana. Now that was in the Old Testament, and I'm pretty sure ukuthi Abraham akazange ahlala phansi ngelinye ilanga wavula iBhayibheli wafunda the New Testament. Wabona khona uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu iqhamuka ezulwini eyafika emhlabeni izofela izono zethu. And uAbraham akazange ahlangane noIsaiah, akazange ahlangane noDavid, akazange ahlangane noEzekiel, akazange ahlangane noyedwa umprofeti akahlangana naye owake wamprofethela ukuthi khona indodana eyofika izohlanza izono zomuntu. Akazange abhekane naleso sigameko. But namhlanje ufika netest. Le test require yena uAbraham ukuthi azonikela ngeyakhe indodana. Kanti ekwela uNkulunkulu icebo ukudemonstrate
noma ukuthesta ukuthi umuntu unayo inhliziyo for uJesu Kristu esifele esiphambanweni. Because wathatha indodana yakhe uAbraham. Number 1 ngeke ngakhuluma nendoda ukuthi inikwe iblessing yale muntu lo ukuthi njani ukuthi iblessing yakhe ukuthi uyoba inenzalo engazi ihlabathi. Angikhuluma ngeblessing yaJob. Iblessing yaJob ukuthi uJob wayenemali. Yonke imfuyo yakhe yafa. Iblessing yaJob ukuthi wayena madodana namadodakazi bonke bafa. Iblessing yaJob, do you understand ukuthi iblessing yaJob is aligned with iblessing yaJob was health yakhe. uJob was sick, ready ukuthi hambe yofa. Iblessing yaJob was based on izinto ezahlwithwa kuye, just for a test. Now uAbraham ubhekene netest, itest yakhe ukuthi izohlithwa kuye uIsaac. Iblessing yakhe yini? Ukuthi inzalo yakhe, if inzalo yakhe izoba ngathi ihlabathi solwandle, compare that to indodana yakhe being killed, eqhamuka kwinzalo yakhe, to prove kuwena njengomuntu ukuthi uJesu Kristu kubaleka ukuthi afe esiphambanweni. Because uJesu Kristu esefika esiphambanweni kuhambo lakhe kusukela ekuzalweni uJesu Kristu usikhombisa something. No. Esehambe seyosifela ukhombisa something. Ukhombisa ukuthi umzimba wakho uyanqaba. Umzimba wakho alane ecebo kaNkulunkulu. Which was the same thing as uIsaac ehamba eyofa entabeni, eyobulawa entabeni. But ecinga ukuthi iphi imfu ukuthi uJesu Kristu umzimba wakhe wawungazwisana lento ukuthi useyofa esiphambanweni. Uyabonakala uJesu Kristu engena emkhulekweni. Uyabonakala uJesu Kristu ukuthi no, I align umzimba wakhe nento ekumele hambe yoyenza. uJesu Kristu uyabonakala egxiza igazi. Umzimba is not aligning with lenta icebo uNkulunkulu analo for yena. Compare leyo nto leyo to Isaac okhuphukayo ayentabeni, ehamba laphana ebuza ukuthi iphi umhlatshelo esoyinika, iphi burnt offering esoyinikela, ayikho. But uAbraham ushiya amadoda emuva to shift the focus. Uyabona uJesu Kristu eshiya ama-disciples to shift the focus. One of the only disciples eyafika esiphambanweni phambi kwakhe uJesu was uJohane. Esefika noMaria lapha kuthiwa mama bheka indodana. Do you understand ukuthi icebo, do you understand ukuthi icebo kaNkulunkulu was to show us into eyibalekile about ukufa kaJesu Kristu? It was inhliziyo kaAbraham, which would demonstrate inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi uAbraham wayenza walandela icebo likaNkulunkulu. Noma yena icebo kaNkulunkulu enga-align nalo, it's not fun ukuthi ubulale yakhe indodana. I-alignment yecebo kaNkulunkulu necebo lakho ayifani, because wena your wishes nama-wishes kaNkulunkulu awafani. You wish ukuthi lento le ingenzeki, but eyakhe inhliziyo ithi noma ngabe kuthiwa mina ngiyafisa engazi ukuthi ngiphuza utshwala njengamanje, noma ngabe kuthiwa mina ngiyafisa engazi ukuthi ngibulala umuntu njengamanje, noma ngabe uthi mina ngiyafisa ekutheni ngenze noma isiphi isono engabe ngiyasenza, but inhliziyo yakho inalo icebo likaNkulunkulu elithi do not lezo zinto lezo. Fana nawe nobani? Fana nawe no Paul, owabona naye ukuthi eyakhe izinto ayifisayo ayifani lezinto uNkulunkulu ayifisayo. Umuntu akasoze abe necebo eli-align likaNkulunkulu, but eyakhe inhliziyo iyahamba nekuthela yenza into uNkulunkulu ayifunayo, because uAbraham uyabonakala enza the exact thing angayifuni, ukubulala indodana yakhe, but inkembe iyaphakama, proving ukuthi noma ngabe isimo singakanani icebo kaNkulunkulu liyalandelwa. Noma ngabe singekho aligned, ithini ke outcome? Izwi lenkosi liyaveza ukuthi kwasekhona imbongo leyavumbuka yayisesihlahleni nje thizeni, but iyayibophelekile esihlahleni.
Do you understand ukuthi icebo laNkulunkulu i-outcome ithini? I-outcome ithi uNkulunkulu uyibona inhliziyo yomuntu. uNkulunkulu wayibona ini uAbraham wayibona inhliziyo kaNkulunkulu. Because ubona ukuthi uNkulunkulu wayengekavuma ukuthi ayehlise inkemba. Wabona ukuthi yayikhona into eyayi-alternate abazohamba belokhuzana. Beyinika ukuthi bomhlatshela. Shuthi uNkulunkulu wayikhombisa ukuthi elakhe icebo necebo la Abraham noma ngangafana but i-outcome sobabili siyakwazi ukuthi ibe njani awuhambe kuSathane. Sathane ephakamisa uJesu khombisa yonke into uJesu ekhona emhlabeni angabusa phezukwayo uthi nje akakhothamele yena. But kwelakhe icebo uNkulunkulu kwelakhe icebo uJesu Kristu noma ngithi umuntu around that time ukuthi kumele asindiswe esonweni. Right? So ela Sathane ke icebo ukuthi wenze njani? Ukuthi umuntu asindiswe. But icebo ukuthi umuntu asindiswe esonweni, but not ukuthi umuntu not ukuthi uSathane asindiswe esonweni. uSathane athathe leyo nsindiso leyo yomuntu. Therefore uSathane iwish yakhe ukuthi abe nani abe nensindiso yomuntu. Ufuna le nsindiso kumuntu kahle kahle ukuyithatha ibe ngakuye. So uSathane iwish yakhe ukuthi abe nensindiso. Athatha insindiso kodwa hayi kaSathane insindiso yomuntu. Umuntu ukuthi ufuna insindiso yakhe. Ufuna kuphi esiphambanweni. uSathane useyabonakala ethatha uJesu Kristu emkhombisa wonke into angayibusa emhlabeni. Everything umuntu angayibusa emhlabeni uyamkhombisa yona one by one. Nazi izinto ongayibusa emhlabeni. Usathi akakhothamelele umkhothameleni yena. Do you understand ukuthi use-shifted from icebo likaNkulunkulu? Ekushiften icebo likaNkulunkulu is aligned with icebo lomuntu. Shuthi icebo lomuntu necebo likaSathane liyafana. But i-outcome ithini ke around that time? uSathane unika uJesu Kristu isinkwa uthi akasijike isinkwa. Unika itshe uthi jike itshe libe isinkwa. Yini leyo? Icebo lomuntu uJesu Kristu wayilambile wayiphuma fasting around that time. Wayilambile, wayidinga ukudla. Now ekutheni ngijika isinkwa. Jika itshe libe isinkwa wayimnika ipraise ukuthi I know you are capable of ukwenza lokho. So now uJesu Kristu naye ukube wamukela ipride leso sikhathi wayezosijika sibe isinkwa masiyasidla. But akafika ngisho to that point. Jesu Kristu yabonakala ukuthi wayilwa nokulingwa kwaNkulunkulu. Liyabonakala uSathane quoting ama scriptures, misquoting ama scriptures phambi kwaJesu. Jesu Kristu ayibona leyo nto leyo. Uyabheka ukuthi lelo cebo le-alane noNkulunkulu. I-outcome ngakuthi uJesu Kristu masedlile isinkwa wayezosutha. uSathane wayezothola into ayifunayo. Ukuthi umuntu ngeke asayithola insindiso. Insindiso usemphucile umuntu yona. Do you understand ukuthi noma amacebo enga-aligna omuntu noSathane about i-outcome uyedwa ojabulayo kuyo uSathane. uSathane uyajabula mawona. uSathane uyajabula mawenza lezi zinto lezi recommended ukuthi ungazenzi because lezi zinto zifeel good and zifeel right mabuzenza. It feels right to ukuthi ulale nomuntu ungashadile naye. It feels right ukuthi uphuze utshwala udakwe. It feels right ukuthi ubulala isitha sakho. It feels right. It feels justified even. Ukuthi waze wayiphotha from these experiences. But uyabonakala ukuthi uSathane uyena oyedwa othola inzuzo, othola ihappiness from i-outcome yalezi zinto lezi. Noma i-alignment ifana but uyedwa ojabula through outcome. But uyabonakala mangabe thina silandela icebo kaNkulunkulu ukuthi i-outcome esitholayo sonke siba happy about their outcome leya. Therefore ubonile ukuthi izinto ezichazayo ziveza uNkulunkulu unikela uJob ukuthi abesezandleni zokuthi alingwe, but ozoba responsible for lokho kulinga uSathane. uNkulunkulu uyabonakala etshela uAbraham ukuthi akabulale indodana yakhe. You see those things ukuthi zinjani? Cebo kaNkulunkulu ali understandeki. But when you zoom in,
you find out ukuthi khona into ebalekile about icebo kaNkulunkulu ekhombisayo ukuthi uNkulunkulu ubani. uAbraham uyajabula towards ukuqeda kwakhe kwe-test. Lizwi lenkosi wabane ulokhuzana uJobe wakhula wazoba mdala. Uyabonakala ukuthi hayibo lo muntu lona wayithola i-peace ne-happiness. Do you understand the alignment between icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu? Noma ngafani but indaba ye-outcome ikhombisa something different. This is amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu is able ukuthi enze zonke lezi zinto leziya. uNkulunkulu is able ukuthi amache into war, ayinqobe iwar with no weapons. We just mina nawe shumayeza abantu. uNkulunkulu uyakwazi ukunqoba without causing harm. Icebo likaNkulunkulu aliyenzi sense kuthina because mina ngisho ngathi mina ngibona into la iletho phambi kwami so hey uwesanele lo muntu lo uqeda ungithiwa ngenhlamba samsumshaya. Yabo? But uNkulunkulu uyakwazi ukubona lo muntu wakhula kanjani. Lo muntu wakhula inhlamba ithukwa endlini. Inhlamba ifana nokuthi ngiyakuthanda. uNkulunkulu knows. Ukuthukile wangajabula ngani? Hawu uNkulunkulu uthi sayinte kanjalo. Mina ngathi asiphume sami solo but uNkulunkulu uyabonakala ukuthi elakhe iceba lifana nelethu. uNkulunkulu athi awujabula ngani? Wena uzudinela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngifika kanjani mina ngine problem ngifuna usizo kuyena. Afike yena athi kube worse. Kanti understand icebo laNkulunkulu necebo lomuntu alifani. Lo muntu lo ufike wakuthuka wena ufuna sami somshaya. uNkulunkulu understands because uNkulunkulu uyabona yena. Ubona ngokweqa ngaphezulu kwakho. Wena ubona isimo. Wathi awureact kwisimo but awuyazi isigameko sonke. uNkulunkulu uyazi ukuthi uJesu Kristu uyofika azofela umuntu. Utshela uIsaac, utshela uAbraham ukuthi hamba kule ndodana yakhe. uNkulunkulu ukwazi ukubona ongabona umuntu. Therefore icebo lakhe icebo lomuntu alisoze lafana because of this one fact. uSathane uyakubonisa something before akufake kwelakhe icebo. uSathane uyakwazi ukuthi akuginqe. uSathane uyakwazi ukuthi akutempt ukuthi akukhombise izinto ahehe ngamanye amazwi akudonsa attract towards sinning. Icebo lakhe li-alana kanjalo lo muntu uyazi ukuthi okay mama mina sengilethela isinkwa uma ngilethela itshe Jesu uzojika itshe libe isinkwa. Uyazi this is something uJesu Kristu ayibona. Ngamanye amazwi mangabe esemtempta usho ukuthi icebo lakhe lizobe liphezulu kwalento le nazo bephezulu kwayo. uNkulunkulu ukwazi ukubona the biggest picture because uNkulunkulu occupy space ngaphezulu kwaso. Icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alisose lafana because of this one particular thing. Namhlanje bengashumayeli engcono bengifundisa ngifuna understand something uthi these days ke ekholeni kwethu sesizoba neconfusion eningi. Sesizoba confused lezi zinto lezi. We have people abafika kuthina bezositshela izinto esingazi understand. Bezositshela about uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani 1 no 2 no 3 no 4. But the horrible part about lokho about atheism ayingishaya ngqo. About ungakholwa abangakholwa ukuthi understand icebo kaNkulunkulu. But I hope namhlanje kutheni noma uyakholwa noma ukholwa uya understand ukuthi icebo kaNkulunkulu li about what. Because if you understand the message ngisho you understand icebo kaNkulunkulu now. Uthi umuntu noNkulunkulu icebo lakhe afani. I thank you ungilalele egameni lenkosi Jesu. So now you are supposed to walk out ukholwa wazi ukhona uNkulunkulu onjani. I made so many examples namhlanje. I don't like using examples mangishayela but I compromised to use my examples. Khona to understand that just icebo kaNkulunkulu what a complex thing esidlule kuyona. To explain icebo kaNkulunkulu. To explain icebo kaNkulunkulu. Icebo kaNkulunkulu understandeki but you learn ukuthi uNkulunkulu has a way of thinking because the realm of power yakhe ayilingani nethu. uNkulunkulu is above. Tina we are in the same space bukana ngamehlo. So thina kulula ukuthi sibe ingakho kuthiwa ungadinwa ungacasuka. uNkulunkulu unereth towards abantu abonayo noma towards isono nathi abantu abona towards isono.
leyo rete yadala ukuthi uNkulunkulu ukuthi umuntu uyofa esihogweni kwafika uJesu Kristu ukuthi azoveza icebo kaNkulunkulu ukuthi umuntu angayi esihogweni. Icebo laNkulunkulu alifani nomuntu, alifani lo muntu. Wena ukube wapreserve phambi kwakho ukuthi awuye esihogweni wazojabula uhambe, but uNkulunkulu wayinaka every single being ephilayo. Icebo lomuntu necebo kaNkulunkulu alifani. uNkulunkulu yena he's secured. Yena wayezophuma ezosiza umuntu omone kangaka omenze zonke lezi zinto lezi. Imagine umuntu oseke wona before uNkulunkulu accumulate lento kuyena iyakhula i-package yakhe. Package kaNkulunkulu is thina sonke senze zona. Imagine everyone osemhlabeni enze zona. Lezi zinto zonke zifika kaNkulunkulu. Do you think ukuthi wena ungamfela umuntu but uNkulunkulu uyamfela umuntu? Icebo lomuntu noNkulunkulu alifani. uNkulunkulu understands ukuthi khona umuntu oyedwa, khona nomuntu oyedwa. Angikwazi ukuthi-ke then bonke labantu ngibafake under ipackage eyodwa ngithi abayisihogweni wonke. Ngiyakwazi ukuyenza leyo nto leyo, but because icebo lakhe linokubona ongafani nokwethu, ubona kwaNkulunkulu khombisa ukuthi is a higher power. So I hope i-complexity ngi-break her down, because omunye umuntu would say angi-understand icebo laNkulunkulu on the basis of the fact that mina ngumuntu nginendlela yokwenza izinto. Now understand ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu unendlela yokwenza izinto zikaNkulunkulu. Therefore elakhe icebo alifani nelethu because thina sikwazi ukuzenza lezi zinto uNkulunkulu akazi ukuzenza. Thina sikwazi ukudala thina. In fact thina the only thing that we can make is from izinto uNkulunkulu asesinikile zona already. uNkulunkulu asinika i-DNA, se-abuse lo DNA leyo. Concede ama-laws nama-regulations ukuthi senze izinto. Icebo lomuntu noNkulunkulu alifani.